focus program wali ego to de ti pingi kwa anal ki go ko san da dot ako ko do sa to de ya na de sinot sa do lat e de ya na be hobich e kan nenigi ati ka gi be ye 2008 2009 Miss Navajo Nation ko to de ya be bit oji go hol ji shi ti ni che kan Yolanda J Charley ko do ni ji as ki do let ya te Yet aid anal tuishig éisi den neis, has tuishig an éisi tilceisiid é ceisiat sin na seawe si éidir si den nafe, with our egg and hid isnif ado she Yolanda Jane Charley in ishe Nadine Shnache. Is on Anishina Gita Bahanishlan Kiani Bashishtin last year the Shitena Kardine Ida Shnale. Ado Chet Iltratet Ayisinasha. Ado Shima Claire Kihoyolia a Twin Falls, Idaho. The Holy de Bedanishnat it the Baina Sala. Ado Shiaj a Samuel Wilson Yolia. Ado Dinibich a Bishop Dodge. September yada a kodot the nebit a cat a basic hodini adi koje a adam lego shik a nebit kasha shinanish ego a kunza holjish to ni hatchin a bit est don the ni has to on his on if to bit est a adole the neck etchiat hit dog Ewington a alcohol Shas to the Shazani but the sniffing the hatchin a bin da notin haladish chidi get the hodels in ato a dalni to don da dan linigi ya dashin benalito da bichegi do befba da hazinda ado the neck etche do fat ya daft hit da ashon the neck etche bit had to ha or do befba da hazinda fe bin na cha akor the sniffing the hatchin the neck etche bit ya daft hit don da benotin dog at da notin da dabadone Cos a destination an is do fa sé da seo illegal hit chat de seho wat Asian an is insin adog a an Valentine's Day an a banada hin sis ko bin na a ko happy Valentine's Day ni sní do leis an si Valentine's Day dat do fé do a conditionní fé sinni a yo le ha sin na o ha iad banda af de ho a cosir to at chatan in rebelina e a mother jan an ofinigi le na lia ba gandi a jlo a den jona go ha shi stuffed animals do dan and all candy guess the silly in Janogo Hershey kisses da dance hall Daliago banda hanif in the hatchin if a bunch the aho Ako baja aho not she just shut away happy Valentine's Day Virginia ha she befta hajofe ko in a chain hatchin a bay daphne Ireland ni his ni has tweeted knees on if a bay daphne do and Janoshi Valentine's Day that do faith Ado the domestic violence will yehegi if though the shindi bada il day a quag if though no one he dish need no life do sha ni him my son don't need chain down ni do a tea hijil ida do ba iho hayajil tita hajo ot eya hajo o daf do and a do a bahal ni ho yajil tita o hajo ayo o nisa be yat do o hajo ina is do leaf do bench do leaf e binye e kodo shi na samba ka na hoti liado leaf do hajo e khante the case binina che di shindi o you go biga hypata ilte et landon da nats otna ifahita kodo yanda kaiko it leads to domestic violence binina che kagi ba kono sindole hajo o ayo de not in ni ha stado ni ha sweden linigi do ni hatchine do bansi da case hala a biga hebe nata jod info hatchine da hund inle do a show danzinle a bena pujit ingo ado altchine danzin de show with alla da inala show with alla elche yajil tila with alla sa be ya ti danzin ko inda yi rato a nasta da leho dan nes da leho nasko be do ko dat infe bini nache hajo o che yafti hajo ayo o ne sabe na notin hajo ayo o ne hawangi be you show those to your children binina che kota sadlenigi make it ha they sit do ya kodo ni het ha stegi kodo ai se ba hinsin hajo da havya do get the notin don't hear the hajo ado on ha hochi na la da kai o hajo get the notin kodo ai samlenigi be it ha they sit ya kodo ai hit ha sti do le
Focus program wali haki kwa na alkirigonda dots in ko kwan tsushaya kodosa nikitnas na dolad 8 a.m. Miss Navajo Nation 2008 2009 Yolanda J. Charley kon hichiyanana KTNN 这个好真的。